Pasaka ni ale a Kristo kana gitare a Kristo batwikaga bagucokaniri na Ngai kulingana na Old Testament. Ngai na lagi na antu directly, lakini gwacokirie antu batwika bena bakombire kura mantu matemega kimwathani munga Ngai atani kibo gwatika gutikwirwa kwina good relationship ya Ngai na antu, na Ngai akuraithĩria ona antu bakathira akinaruta mwana wayo wa mumwe Yesu Kristo. Na Yesu Kristo ejire nikenda akua, nikenda kurwa kwina relationship mbega ya mtu na Ngai. Na koguo Pasaka ni riria Yesu akwire, na gikuo kia Yesu tayo etagwa Good Friday ni riria antu barekerwo meja mao batwika bagwacceptewa ni Ngai na gwatuka kuna good relationship between the human being and God. Na Yesu agukua antu ni batwikire biumbe bijeru kimwathani. Na after Yesu gukua na cokire ariuka tayo Easter ile tikana ariukire ile ntuku ya Sunday na ariukire ari na mwiri o mwega na ajukitie bungolo kiri ngoma ya kurugurira antu na gutwika antu bakadija kingai o rimwe. Na tiyo ta Kristo tucegekagira Pasaka tegita riega na egita riria tucokanagirwo na mwathani. Pasaka ikoragwo ri kiririkano kia mwathani wetu Yesu Kristo kagita kare akuire na rire athinagua, na nikio ni twikaraga kagita mweri to tuketho kwina kiumia kia gutuma ona bara batije baumba kumenya gitumi kiayo. Pasaka ni gita riria Yesu athinite muno nuntu bwa mehia metu, ni gita riria tubatie kwima, ni gita riria tubatie gutethia bara bena thina, ni gita ria kwirira, na ikio giatumire Yesu akua nuntu bwa mehia metu na akwire kenda mawija maratururaga tulekerwa. Ni gita riria tubatie kwendana sana, na niyo thigũkũ ĩrĩa nene muno ndigũrũ yonde. Thigũkũ ĩu niyo tubatie kuriunganira gutetheria bara bena thina na baria batikwigujana tukagwatirania. Easter kulingana nani ni ntuku ĩrĩa sherekeagwa kuthinwa gukua na kuriuka kwa Yesu, ĩrĩa antu baingi ba Christian baije kuthi kanisani bakire kulomba barekerwe meja mao kia Kristo baingi bauthaga either bakathi kanisa jia Nkendo, bangi kwitha na kanisa jia Mitharaba, na bara bendete gusherekea bathija gusherekea na unja ku interact na bau bangi. Ni mweri kana igita ria gukungwira kiatho kia gucamarua gukua na kuriuka kwa munokia wetu Yesu Kristo. Mweri jumwe kwa ntuku 40 turatwire twibangaga kuthi novendi kumbura mawia metu, na nikenda mwisoni tukamba utwika bagutuka kwengania mwe na Kristo. Sunday ijite ni Sunday ya kiumia ya Nkendo, kana iria Yesu aithire safari iria ikiritwe Nkendo kana nguo njirani, nikenda tukamba gukungwira agomba gwikwa wala samarire titu ya Kristo kana etikia ba ke Kristo nduthingatagirira weka sana mauturire ja mu Kristo, na nikenda mwisoni tukaomba gutwika au ni ututikitie ni wono kibwe twamire mutharabeni. Easter ni duration imwe ya kanisa iria twimenyaga ta twita Kristo tukungwagira gukua na kuriuka kwa mwathani wetu Yesu Kristo uria akwire nuntu bwa mawia jetu. Riu tutika part tukakungwira tukatendi kanisa tukathi tukaina amwe tukaina tukiuga Osana in the highest ni bora Yesu Kristo aliokete. Okay, kulingana na kwera gwako Pasaka ni kuthinwo kuria Kristo athenirwe, na ire Pasaka tukiririkanaga Pasaka ni tuga tukauga ni gita riria mundu abathiri kuririkana tuga for example antu baria bena mathina na tugacwa njira iria tumba gwikarania na iria tumba gutethania kiri mathina maria methagirwa makioneka kiri antu betu baria bainyirikite. Untu bura bungi bwethagirwa bwina maana ni mundu gwithwa tuga for example ethira atugenekire atongoria baria twinabo bakethobe nuntu bwa kwithirwo nabo bakijukio ntu buna na jukumu enene nikenda bomba gutethia antu baria bena mathina na baria bainyirikite
na untu buria bwamba kwithwa bukireta impact mbega kiri community yetu